Kimat Bakongsan. Laraki yaka Mahashivratri harangkat di jineknyam Shillong. Persyak kinong Shillong ya kajing terwas nakar kena ada belat jang ke MS Sri Cement Limited Haiz Janta Hills. Nang pengklan ke Shillong ya kajing perman ba palat live pak properly ke CCTV kamera. Pelaj Menteri Ketenat di Kampung yang kesorkar Deng Amit Shah ya ke CBDC Base PDS Ha Mahatma Mandir Gujarat. Bat ya pelajung mat ke Menteri Ketenat Pelatengka kan Melasi Thalaman ya ke nyete ha ke kai peteng ha Germany. Mentang ini pasi kubor na keleng ke jelah. Hakasingin rakhi kalenya Mahashivratri raki spa angot kirungit Hindu kilayalej sagi tempel per hakaleng kanong ba Shillong hakababo na kirungit kilayalej Shamadev Kola Dham nadu dang step kirungit kilayeng lan ban aidut sela sobel bat ai ya ublai shift ringkat kajing kan ut ya ka nawa shivai bon kilasa thangan bat isunok tilang ban ruai ya ki bahajan bat kirtan ban pan ya kajing gerkhu no blai ban yo ya kajing suk bat karoi kepar kinong penya ya kitempel bat kinong treman sngobha kila penbet ya kajing rungjing mi jong kirunget ban pentikna ba kajing mane kan yat bet bat ya renti hapadeng kajing yai tu kirunget baro shisngi Menteri Rang Ba Kejelau Konrad Kis Sangmau oleh Shimenta ha 56 Annual Conference jang Meghalaya Koch Association ha Belbury Southwest Garo Hills. Ha bakaran ha kajingilang Menteri Rang Ba Kejelau ola banjur ba kerilum Garo kedai kejaka kebabun kijat benreu ki badan la kejong ki kolshor kriti ki dostur bat kenyam gerukom ha kabakila nok senyang syakaroi kepa jong kathan da kababu hakmat ya kabha kamiat jong Kejela ula benrap bakini ki amsim ya ki pateng bamenta ban ya simenta ban penek pensak bat ban ra syakmat ya kejing ruspa Kejela kriti dostur naga benta ke pateng ban wan. इसी का डांस बन गया कलर का ना Ki nong shong jong ke snong dai stong Haiz Janta Hills kila persyak jor ya ka lempung jing lang pat ba bala penlong naga benta ke jing temu ban bu ya ka karkhana du belat jong ke MS Sri Cement Limited. Unong Traiman Sngobha ni social activist uba Reaching Sun Siang Shai ula kena ba amsham la ai no objection certificate claim ke jing tip jong bon ginong shong snong ba tang khendiat ki breu ki batip phang ke ni ke jing kod bat ke company kinong shong snong kila pha ke soskular syau menteri rang ba do keri Narendra Modi menteri ketenat ki kampo ke sarkar India menteri ketenat environment ke sarkar Pdeng bat ki ki he sarkar bandawa ban pendam no ya ke jing lang pat ba Ami bon kijing sokya na kaliang kinong shong snong bakentup ya kijing jan jong ka karkhana sagi kram lajpra bat labi ki balong ki kram ki bujong tam hado ba esha kadon ru hajan ke jakarep ka telong bat kijing don jong ki dok kha ki bomju lap kot ki labu jing keliru ha ya kijing keno penkhenyi ka an land transfer act bat kam ba tang kitu ba yasha ya ka project ansha bani simbenta ha kijing lang pat ba. Those who are going there to participate in the public hearing as per the public notice of the government through the concerned department, it is open to all. But I don't know
how and those group of people who are with mask on, they blocked us. So none of those who were trying to express ourselves based on the environmental issue in the public hearing, all were blocked, including the residents. And our memorandum have been signed by more than 200 residents of Taistong. Now we are going to wait for the response of all of the authorities whom we have already forwarded this memorandum. But we are happy to say that as of now, through our memorandum, our Honorable MP have already taken an action on this by meeting the Honorable Minister concerned for this department, and he have also written it demanding that it should be. Kesorkan Meghalaya Kelataya Kunhun Tokit ne ke Judicial Commission ke badan langut kit khat ban tokit halor ke jing thebam basur khe ke bala shim ya bun ngut ke men simbrio ha kramti do yang ke badan haman sat thangsko East Gentle Hills ha ke ba hadu lai puai ngut ke breu ke ladu e ya la ke jing em ya ke ne ke kunhun bishar la clear do justice bala shong that u RS Chauhan ringkat bar u IPS officer bala shong that u pi nong plo baru IS bala shong that u PS khar kum gid khat Kani kenhon ka yo por nriu benai ban pendap bat pha ya kai phot jongki ka commission kan to kit ya jing ja jong kate jing thei ka jing ko trekam da ki bor bhalor ka jing ko hakir kompanya ka bala sha ban don kum kite ki jing ti do yong be an nalor kani ka kenhon kan a jing mot ru ban don da ki kan don trekam ban yada na kum kite ki jing ja ban pen kla hakir kompanya ya ki kan don trekam bat ban a ki scheme a jing yarap Naga bentai gitu ke belah syak tak ha ke National Green Tribunals hajar khat saw ka balakang no ya ke jingti do yang. Ki board punya district jong ke East KHASI Hills ki lapan klan ya ke jing perman ha Shillong apa ke Smart City Initiative ha ke balabo hadu laispa propotli ki CCTV kamera ha ke leng ki bentai jong ki lai putli ki jaka ki bakam kongsan. Superintendent ki pulit u ba Vivek Sim ulo ang ba kane ka jingle kalami hadin ka jingle jong ki kam tu kam thim ha ka bon ki jingja ki de namar ka daw jong ki jingle ki kam di drug ki board punya ki lakan tu ya ki hotel ki homestay ki jaka puli bat kumju ki office ban bu ya ki CCTV ban pentikna ban penklan ya ka jing pahara ban khanglat ya ki kam snail It's taken, I think, about 30 locations, 30 plus locations are there in Shillong where under Smart City. And there are a number of cameras in these locations. I think there are about over 380 cameras all over the place. Apart from that, we are insisting on hotels, homestays, educational institutions, office establishments to have CCTVs because now there's a rise in crime against property. For various reasons. One main reason is drug addiction. Mentang ni pai pat cik kubor nak than stay lam mi ni. Menteri Rang Ba Kejala Tripura Dr. Manik Saha oleh sementara hak jingilang jong state Tribal Conference Arajar Reu balap penlong da ka ABVP Tripura. Hakani kalumpong lay keren sepang gejing jong ki pat riulom bat kisin jam trekam ban kenti ya karoi kapar hakaba Menteri Rang Ba ulai keren ru sya kinong sementah bat kumju ya kinong mikmat na kisnong kitau. तो ये न्यू त्रिपुरा कैसे बनेगा सबका साथ सबका विकास विश्वास और प्रयास तभी होगा तो आज यहाँ जो एबीपी के जो ट्राइबल संगठन है उनका एक प्रोग्राम था अब कम से कम यहाँ पर करीब 1500 तो हॉल में है बाहर में भी है टोटल 3000 व्यक्ति आए हैं यहाँ पर और छोटे छोटे सब बच्चे 18 साल से 35 साल के बीच तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स देश का 65% ही ये लोग हैं और ये आने वाले दिन जब 47 होगा तब इनका पूरा मैच्योर्ड लोग होंगे ये और पूरा देश को विकसित मिलेगा इनको तो इनको ये मैंने कहा कि आप लोग भी ये जानते हैं सब ये लोग को मालूम है सब लेकिन और भी थोड़ा सा पुश होना चाहिए क्योंकि त्रिपुरा में कम्युनिस्ट इतना साल रहा ये दूसरा स्टेट से थोड़ा सा अलग है तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग का काम थोड़ा सा और स्ट्रांगली करना है
ki helikopter jong tanat sipai Indian Air Force kila penlong ya kajing persang gumno banla ban yakun ya kajing pro ding na jrong ha kajing jrong gabalong kendai hajar sanspa phut ha Lohit Valley ha Arunachal Pradesh kani kajing penkre kalong banla ban tel akam yo don kajing pro klau ha kathan ha ka ba ka IAF kelabu ya ka helikopter ba kerpang ban yakun ha kini kijaka ki ba kham ban yada ya kinong shong shnong Tung ini pej mentai kubor na keleng keri. Menteri Kesnat ki kampo ing ke Sorkap Deng Amit Shah mentagasngi hagasin benengkong ha India ulah pelaj ke Central Bank Digital Currency Based Public Distribution System ha Mahatma Mandir ha Gandhinagar Gujarat. Habakran hagajing elang usha ula pentikna ba ke Sorkar jong Modi katrai rat ba banyada ya ke bha kamyat jong kinong rep kinong rijing ri bat kinong tondok kha habaro kijing ya menjur ha ke than ha ke khai pateng bat ke perthai ula kan tho ya ke jing kam jong kiliang persha bat ong ba ya ke bha kamyat jong ki ladep banyada la kalong ha ke jing ya menjur jong khai pateng ha preng ke India bat ke US bat kumjuk ru ke India bat ke Europe Free Trade Agreement Menteri Ulah Pau ya ke jing ngos kam ba kani ke rukom batmai kata ka Digital Token Based Distribution System kan weng ya ke jing bam sap ban wanra ya ke ko ke subah sya ke Public Distribution System ban pentikna ban don ke jing yo nong ha ke rukom ke besai sya kinong snong kari डिजिटल इंडिया का एक्सटेंशन एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से खाद्य और आपूर्ति की व्यवस्था तक पहुंच रहा है। मित्रों, डिजिटल इंडिया जब मैं शब्द प्रयोग करता हूं और 11 साल पीछे देखकर मुड़कर देखते हैं तो इस देश में हम कल्पना नहीं कर सकते। आज तो 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में पूरे परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। और आज यही भारत 11-12 सालों के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के आधे डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। Ke India AI Impact Summit arajar penre ko boy ka bapai khmat alor ka Artificial Intelligence for Good nagamanta ki jaka ai jing sumar ka rep karyang bat kesenchar khadar kan sedang lasai ke sini han New Delhi haswa jong gane ke jing elang katnat Electronics and Information Technology klapna ya ka kerteng jong gi bapoy sa ka final nagamanta ki mat ki biadai pat ki lightly ki jing ki bakta ha ka perthai kata ka AI for all AI by her but UI Layop diang palat sahajar rispak samputli ki kerteng na palat riputli ki kabapen pau ya kejing simbenta syirham na syabari hadin kejing bisyar punya da kiri sempang bat kinong ilam jong ki karkhana lajit ya ki nyoputli ki kenhon ki bawan sakmat kum ki finalist ban peninam ya kejing la jong ki ban penbet ya kini kejing lengba ka AI Menteri Rang Bakdu Keri Narendra Modi ulap yang subha ya kejing menjur ya kemang tengka jong ke Sorkar Pdeng halor ka silak klur tengka na kementa ka Urban Challenge Fund da ka bakot ya ka umau jam bakrau ha ka jing penklan ya kejing tei ha ki jakasor ha ka jing tho bala pelat lang ba ka rensan social media Menteri Rang Bakdu Keri ulaong ba ka ne ka fund kan kentiu ya ka bai tengka ha ka kai pateng ka jing simbenta jong kiri simet ka jing penkela ka ba pensong nong rem ha kinong song ban yeng halaki jong kikijat ka bakan thup lang bat kinong ba ki bala ban yene ha ka jing kala jong ka suimneng kani ka scheme ka labai tengka ka Sorkar Pdeng lang ba ka tanat kampo ing bat ki kam penroi sor ka temu ban kentiu ya kanong ba kerpang ke India ha ka yok ka kot ha ka wat ban wan
Larake ya ka Mahashivratri hakeleng keri mentagasni da kamensi Bashirham harengkat kejing leknyam. Ki pat ringat kila penlong ya kejing syatkan, la penlong ya kejing duai bekerpang, bat kila sementah ha kejing maniblay ke babarok simit ha ki tempel. Da ki hajar ngut kila sementah ha kejing ngam ha ki jaka lit pilgrim, da ka bakerpat ya kejing kerku na ke mentah kesukasan bat ke baha kemian. Ka Presiden Keri ka Draupadi Murmu, Presiden Vice President CP Radhakrishnan, Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi, Ulampang Galok Sabha Om Birla bat Menteri Kitnat Kampoeng Amit Shah kila ai kublai. Ya kinong senang hapok Keri halor kene kesengi, da ka bamaj pang halor kejing hikai jong blai Shiva, halor kejing Yasha, kejing lanade bat kejing Shisha. Bat mentang ini pai pat kubor na keleng ke pertai. Ka Menteri Rang Badu ka Denmark ka Mette Frederiksen kalau ang ba ka jingkwa jong Presiden ka Amerika Donald Trump ban kurup ya ke Greenland ka yaine bet klem kala. Haba a jingkrah ke jilang munich security conference kala banjur ya kinong senang ke Greenland kila kentat da ke basai halor kani ke jingtmu da ke bapen kemau biang ya ke hok jongki ban sensyarhi dalade ka Frederiksen ka lakadau ba ya ke kenhon trekam jongki US Denmark Greenland la thau banwan ra ya ke jingsngan kinong Amerika ha ke than Arctic ha ke juk kapor kala ong ba ke Denmark kan omtam sha uput jongki wei bat kene biteng ban ya da ya ke jing sensyar la lo jong ke Greenland. I think the pressure on Greenland is totally unacceptable. We are talking about threats, but as you often say, Jens Frege, the people of Greenland have never been threatened before by anyone. So I think the pressure is unacceptable. We now have a working group. It's good. We will try to see if we can find a solution, and you can rely on us, you can trust us. We will do whatever we can. But of course, there are red lines that will not be crossed, and we will stick to our strategy. Ka Menteri Ketenat Kikam Platingka ke Sorkar Plengkan Nirmala Sitharaman kelai kendo ya kinong ilam barang ba bat kitra jong ki karkhana ke jinglet jongok se Germany da ke bapai khmat halor ke jingete halor ki kam khai pateng hapadeng ki artli kum shibenta jong ke India Europe Free Trade Agreement ha kasni sajan kala penlong ya ke jing ekran bat vice chancellor bat menteri Ketenat Platingka ka Ulas Klingbeil ha ka ba kle pleu jingmut halor ke jing elang da ka badang shen hapadeng menteri Rang Badu Keri Narendra Modi bat chancellor Friedrich Merz kaba lalong ha India ban penklan ya kejing trailang ha kalyang kikam yadari ka khai pateng pat kikam teknologi ha kani kejing pleu jungmut kalakan thup ru ya kejing trailang ha kikam penroi bat ke projek penhe ya Real Metro ha India. Mentang ni pa si kubor yelek kai. Ka Meghalaya Koch fight kala penna ban penlong ya kejing kun fight night bala ai kerteng thma ha jawai ha chutwaku indoor hall jawai u president KMCF ba samborlang lengdo lu pentip ha kejing lang ba kinong thok kubor bat kinong thok kubor ba ha kani kalempung kin ya sementaj phungut kinong ya kun ka MMA na Meghalaya Arunachal Pradesh bat Madhya Pradesh kinong penlong kilakan tu ikipat ba ban Krishan ya kinong ya kun ha ka ba ka dor jongki kinlong sanspa bat sheja tangka kani kalempung ketemu ban kentiu ya kajing la kai mixed martial arts ha ka than bat ban pen inam ya kisap ki phong jongki samla ka than ha kirin san ki bakham he Iwan le ban tunai kisipai ba ngis pelong ya kowe ki event ha nakalen jong Meghalaya Koch fight ha ba nila ai jer kateng katma hajwai
Kani kat ma juai kamot ba ni penlong ikma di baya king sulai king atir lani ginoi ni bunta ya le sip bakla andre ni wan ra iki fighters di bala train di bala de professional fighters ha ba kini pun hapok ka arena ka bagila de kembang but kalau ngatar ka ba long safety measures di laman yang nang sudah lalu train professional officials di laman kalau it's a very safe platform ha ba kini fighters na jelas ni bat unjur ni kuai jelas kawan manikun haga Meghalaya Koch fight ko mga ikat mahajuai Mentapat ini pe yak jingnong jiman kesimneng hakeleng kibenta jong kejela. Hatura kajing kriat kalong 40 degree Celsius bak kajing syet kalong 8 degree Celsius kajing sengam kau hau mentakas kalong 10 na kesis pa. Hawa pai pat anong ba Shillong kajing kriat kalong 9 degree Celsius bat kajing syet kalong 4 degree Celsius kajing sengam kau hau mentakas kalong 10 na kesis pa. Kat bah jawai pat kajing kriat kalong 9 degree Celsius bat kajing syet kalong 4 degree Celsius kajing sengam kau hau mentakas kalong 10 na kesis pa. Kasunang kan syai hatura Shillong bat jawai. Chua ban poi sa bakut jong katuk kubor ngini pe biang sai sian ya kimat bakong san. Laraki ya ke Mahashivratri harengkat ke jinglat niam Shillong. Persya ke nong snong ya ke jing terwas na kat kana ada blood jong ke MS Shillong Cement Limited Hais Gentle Hills. Nang penklan ke Shillong yang jemput perman lang ba palat live pak properly ke CCTV kamera. Pelat Menteri Ketenat ki Kampo Iyeng ke Sorkar Pedeng wa Amit Shah ya ka CBDC base PDS ha Mahatma Mandir Gujarat. Bat ya pelih jumut ka Menteri Ketenat Patingka kani melasi teraman ya kejingete akhir pateng ha Germany. Ti perlok tungil poi sekbukut jang tuk kubor jing mentaga janmit haduk bangin desiam yang berpilih saya ke si haga pornyo beje janmit kublai pi barak.